Oricha ya paso niwe minyeto habwe kibine cya Rwangisirizo mu district ya Ntungamo nasimo mucyara wa mukuru wihanga owe kitinisa mama Janet Kataha kandi oricha ya paso niwe kibine cya NRM mu district ya Ntungamo habwo kubatamwe amani minji omukutungura intarantaze minyeto Honorable Philip Nkwasatu Muhimbise agambire ebi nyomo yebazo obwabire natandika hempakaze chikopo cyo mpira gwe bigere chete NRM Youth Cup achacha chamate omurembo gwa Ntungamo ompira guzanigwe gubire gwita bigome mnyeto yishaze rya Ruhama East hamwe na ya municipality ya Ntungamo kandogu guhwire time ya municipality eri kusinga ya Ruhama East na gori ibiri omuri busha erizoba twantandika pakazitu za NRM Youth Cup bitinyoje kutoro mu kishogu okusima none other than the first lady wihangeri mama Janet Kataha kandi cya person no kimenyi cya Rwangisiriza muri Ntungamo district nwabase kutekamo amana go mukora tukoresa erizoba tumusima kana turaganise munene omurundo atwatwara cyo mu karuru zo kusitama nawe turi kuturabase kungura talent z'abantu bona umwarimu abo kusana sengaro ka volleyball harimo pangara zitu bo kuzana ubwo begera bishiki nawe no guhingaro rwa netball. Filipo agambire ngo minyeto iri kwenda kuzana imipire G shemerere kubera ku rugo mu district ya Ntungamo kandi yahamya ngo burishaza nirizafuta yaya hamwe no kutaya isemirundi ebiri omumpakezi abazana bari kuzana neminyeto ya Ntungamo district twikirizo muzani arya level ya big league na super league twakira abazana abo kusambira a region Garance ubwo muzani aine kuburyo Ntungamo district aina kwari nendanga muntu ya Ntungamo district ari kuterera ka ruke muri Ntungamo district burishaza za kujira mu gisha kutayise mirundi ebiri kana okutayaya emirundi ebiri we ashaba Banabasi ori captain wa time yishaze rya Ruhama East agambire ngo mpira guguzanirwe kurunji kandi ngo kitumirene basingwa ntabwo njure bateganisize hamwe n'entambara bacyo bakahikacisha ibaruhire so mupire rizoba wagubonire tukugira ngo aba mubi onka cyo kubanza twababite nabwenzura zura yatwatamu tukurigahare kandi ukurigahare twija turihire na mino za transport za zitabonine so mbwenu nyecho nareba umupira gwe rizobe cyamane cyatera twabura raka twija tineraka ayonjire agambe shonge ziri kubateganisa mu gemizano bonke minyeto kandi yashabe kibine cya FUFA hamwe na government okwakwateraho bakongera amani omubyemizano byabo ekiriyo ni kiteganisa mpira gwito gutakora twine support kurgo mu FUFA mpira ekabe neka ground grassroots na government yitoteka mamani jango mpira gwito gurige na munongo mbana bato so mbone chamani ni nshaba FUFA na government yitu ya Uganda mu budget yihanga yanegere cyane ekora na sports ejongere mamani kandi we ni musima ni omumbazane ba time ya Ntungamo municipality asimire banyakutebekaniso mpira ogu kandi yashabe minyeto yona okwejumbiro mu byemizano ahabwo kwenda kutungura intaranta zabo nisima mukama watorabye muri yobo bwire kandi nisima na NRM itegekire cyo kikopechi aho kwizo tube tugiye minyeto tugiye mu tawuni tutine cyo kora ebebe na nebi kandi nisima NRM twishikoho ekatutera hekikopo cyo kwekunganya keminyeto era nsima so keminyeto nyome tahiyanje ninji habora ninji giranti sports ni yo buri kimwe nera nyobo ko ndeba hano kashomesa sports ni yenyambere buri kimwe cyona nahinda hamwe so iminyeto iri yo kwehurire oreke twejumbere mu sports tuyimuse biconco byito tuyimuse family background turereke mu sports yatuteka amutiro bwo higo amakuru aga gashakwa Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television omuri Ntungamo Veni amena chimo kali yako yule yote ya jamaa kuna ni wewe